na nikunu I addicted. Ewo bibi mu, whether sex, whether masturbation, and any form of addiction. Be a mami be it you ne ba esotisa ne ba boy ne ba girl or struggle ni adia. E di encouragement na wode be mani pano. Na mi wi mama reverend na se me twa to amaye. On fan kompai bom. En say bi nimbe ka say mpai bom de mo abo so start say ya na eti. Sa na mbe kan but onye gidie. Ya na nkrofo ye o mo say han o mo nim say mtumi wo mpai bom. Abo mpai nsa. Yeah. Mpai na de nya adwuma. Ba mpai na wo bon gidie be na wo de ata echi se be ye yi. Ontumi nsori no ka say wo bo mpai akeke. Mpai de obi abetumi abobi. Obi abetumi abompai ni. So some man yankasa. Obi abetumi abompai no. De bia Rebecca chen say parrot otumi eka kasa bia. Otumi speak in tongues. Otumi in tongues, but he can't live holy. Yes. Enti no mpai na wo bonje de be na wo di tai chi say radio onyama wo. Yeah. Then na wo di atoso, de apam na wo di radio akọ so onyama wo. On sorry nka say obompa nti say wo di gidie touch wo di mpai. Say me betimi aye. Apart from that, that's a spiritual part anyway, no. You have to do menfa gidi. Enfa nye because enfa. Okay. Nye gidi. E your dog tough love. Tough love, okay. Enfa gidi enfa. Fa krokro ka ho. Krokro oye kakra na waye no ye be na watian kakra na wo di tough love wo di aye we. Enfa na wo di reverse psychology kakra ai den afamu. Wo yin gidi enfa. Na wa bema we na wa na wo kasa na nimu sa yeah yan kasa na nimu rofo onnam ho na nkasa no ombu nu so e bema biom yeah enti jusu memfa wannom mu na bem yeah yes but I say what the positive things what you get yourself we can do better you are a good man you can do it bibi e hobia wo de ma membu a wo na yen for treat I'm here to support you man no won say oh what to support him no won say at least or do bibo baby but Yen gidi obe hu say oba ne kra amene ne ti no kra no ombumi because of e no esa oye kra ya no e ma me kofie kra na etia na obe tiantia me ana say say no obeka menye no obe control menye say me no interfere no kra ma okay fa kro fa kro ye ne say de wo hia na wo ye no a tough love de wo ye na one man aduan membe judge no man judge no obafie na se wabo anase obafie na oyade se oya oh wo de bra na you know okay mama mpo wo de mama minya atare nkoko dware na wonsa no eduane true eduane na wama na bafo na wiye na afede wo kakra na we so si kakra na we although on kan no wafa bi wom yeah obe hu say time goes wo de mpa but time goes on or sesa kra wo hu say wasesa o ebunso wa be ye the way a wo pe no e de amam okay ma wo tiantia na emfa me da se reverend what's me chatwa wo de be ma ye tiefo na wa bre ye ni da so wo story na be hye nkran wo story na me ye hu say bibia ni ho apro se wo de be to yesu nsem a eni da so ho what's me chatwa wo de be ma ye tiefo and it is your final words. Oh, my I was your final. Okay. What's me chatwa no na say your final words. My final word is there is a living God. And if he can do it for me, he will do exceedingly abundantly for you. Okay. And just take your problems to God. Okay. And God will help you deal Obey with it. That's it. You know, and then I'm a person with the chat war. Reverend, Yamin Shrau Papa,